ګرانو مینوالو کلام د خیالي زمان او आवाज د فضل خان مروت او فرمایش ملګری دي مشر خان محمد صدیق زبیر خټک عثمان غنی خټک دانیال خان ابوظبی نه سپیشل فرمایش کوي دلجان خټک دستا بغیر یو ساعت ماتا آرام نرازی ہو آرام نرازی ولی جانا نستا للوری سا پیغام نرازی ہو پیغام نرازی دستا بغیر یو ساعت ماتا آرام نرازی ہو آرام نرازی ولی جانا نستا للوری سا پیغام نرازی ہو پیغام نرازی تا خو ویل چې هر ماښام به دې پوښتنه کوم تا خو ویل چې هر ماښام به دې پوښتنه کوم تشوی بدل کستاسو کلی کې ماښام ناراضي هو ماښام ناراضي ولې جانا نستا للوری سا پیغام ناراضي هو پیغام ناراضي دستا بغیر یو ساعت ماتا آرام ناراضي ہو آرام ناراضي ولی جانا نستا للوری سا پیغام ناراضي ہو پیغام ناراضي یو مسافر دا بلداستا بیروخی مڑبا شما یو مسافر دا بلداستا بیروخی مڑبا شما جوڑا ہیر کڑے دیم بالکل دے سلام ناراضی ہو سلام ناراضی ولی جانا نستا للوری سا پیغام ناراضی ہو پیغام ناراضی دستا بغیر یو ساعت ماتا آرام ناراضی ہو آرام ناراضی ولی جانا نستا للوری سا پیغام ناراضی ہو پیغام ناراضی ما خو پتا باندې باور و چې مزړه درکو ما خو پتا باندې باور و چې مزړه درکو پروند ویلی و دا چاته چې یې نام ناراضي هو نام ناراضي ولې جانا نستا للوری سا پیغام ناراضی ہو پیغام ناراضی دستا بغیر یو ساعت ماتا آرام ناراضی ہو آرام ناراضی ولی جانا نستا للوری سا پیغام ناراضی ہو پیغام ناراضی रिकॉर्डिंग स्टूडियो जमशेद नवरंग।
स्ता जुदाई के पल पा और सोचेगम ज़ स्ता जुदाई के पल पा और सोचेगम ज़ वलीद तरस खली जमान बंद गुलफाम नाराजी हो गुलफाम नाराजी वले जाना नस्ता ललोरी सब पैगाम नाराजी हो पैगाम नाराजी दस्ता बगैर यो साथ माता आराम नाराजी हो आराम नाराजी वले जाना नस्ता ललोरी सब पैगाम नाराजी हो पैगाम नाराजी।